عبدالله حجاب پسپوری پرسین ایرانی و شروعکاری پرسین سیاسی هم بخیر هاتن. گلک سپاس خیران دبن سلام بو بینرین هجای دنگی امریکا. برس عبدالله ام نها بیر آنینا یا سیداردانا سرکرده کرد و ریبر رجهلات و قاضی محمد سهویکی آدارا 1947 ل ایران هاتا سیداردان نهاجی اپراسیونه که لدیجی ایرانی هیا اپراسیونا هرسا داستانی خوشحالی امریکا و اسرائیل و هاد بود دست بکرد 28 ماه صباته دا و گلک ریبرین ایران حتی نهات و اپراسیون دا هات نکشتن تو گریدانا سیداردانا قاضی محمد و اپراسیون و شناف برنا گلک سرکردین رژیم سرکوتگر یا ایران چاوان بیگ و گرید دیو دنرخینی گلک سپاس بو میوانداری وکی که نسیم دستری از قازم وی بیجم کو قاضی محمد تنه ریبر کردن روشلات یا سرکرده و پیشنگ بشک کردستان نبوجبر کو نها همو پرچین کردستان همو کرده قاضی محمد بخوا وکو سمبولک وکو ریبره که وکو سر و کمار یکم یا کردستان تماشات کل جبل به هنده جی قاضی محمد د دیروک و کردستان بوی آیکونک بوی سمبولک و هر کس حرمت جیره دگره و در راستی ده نشانه سرهلدان و برخودان نتوا کرده او سمبولا برخودان ده همبر دیکتاتوریه بود در روشا کنه حال ایرانی هی نه اعدام کرنه هم سر کرده یعنی نه بیجن گریدان آوی به هوره یا تشتگنی دک ما هر دو بدنه بر هو یعنی پیوندیک به هوره نینش برکو روشا نه ها کمار اسلامی آنی پیش کمک سر کرده و برین پاشفرونک و بسالانه به درشمین بمر اسرائیل بمر امریکا تند تیجال هم بر خلکی تند تیجال هم بر جیرانان سیاستک پاشفرو سیاستک دیکتاتورانه سیاستک دژی خلکی خوا دژی دموکراسی دژی جهان آزاد روشک آن نپیش کو او نتوا او گل خوا هاتن هم برانی هاو يعني كيك عبد الله ما بس يجي برسي هر أوا كيك عبد الله ما بس يجي برسي هر أوا كو أو رژیمن توتالیتار و سرکوتگر ينكو ريبرين كرداب دار فكرنا نها أو تيش ناف برن ما بس أوا يعني دماغو كرد بحثا ما في آزادي ما في ديمقراطية ديكن تينا كشتن لأنها أو سرکرده یعنی وان رژیما وکه رژیما کمار اسلامی ایرانی بونه گفل سر همو جواکا ناف نتوی بونه گفل سر مروفایتیه بله و راستی قدره که هاتم که بخواج بو آگه دن دست نشان کرده بون یعنی کمار اسلامی و سرکرده این دخواست دنیا کسی را نبه تنش وان ربه تن ایدولوژی وان ربه تن وان و کسی و کمان دفکرن ربه نه دخواستن نگور پیوان ایروی جهان تو بگرن نه دخواستن نگور پیوان دموکراتیک تو بگرن نه دخواستن به جهان وکری به جهان آزاد را دانستاندن بکن ده همی گرنگتر بم پیکرنا مافه مروبا بم پیکرنا دموکراسی کشتن انسانا سرکوت کردن خلکی و ده هرمی اصلا نامنه تبیجی پیش برنا ترور چکرنا تو تورن ترور اوانه همو سیاست اکنون کمار اسلامی 40 چند سال پیش برده بر و یا راستی جهان کمار اسلامی باش فهم نکرد رژیم کمار اسلامی و تهلیکه یا خطریا که کمار اسلامی بو جهان و بو مرواتی هبو باش فهم نکرد حیا دماداوی بنیر نام ترامپ سرکرده این کمار اسلامی و تهلیکه یا که کمار اسلامی بو جهان ای باش فهم کرد و بریارک دجیده دا بریارک درست دا که لهم بان بسکنه و حساب المان بپرسه یعنی کشتنما در راستی ده حساب پرسی نگو حسابا او جنایت کو امان لهمبر خلق خواه کرنی لهمبر نتبین ایرانی کرنی لهمبر جواکا جهانی کرنی او ترور کو اون پیش ببرنی او سیاست کو به سالان جهان اولکاریا جهان تک دای حساب پرسی نکه و ده حساب پرسی ندش بیگمان او کسین کو تاوان باربون هاتن استزادان و اوجی بخیره دموکراسی بخیره
مافێ مرۆڤ بخێرا نەتەوەین ئیرانی ئەو بخێرا و بوونێک دموکراتیکە ئەگەر ڕێهەبە بۆ پێشە ڕۆژە ئیرانی. بله کاک عبدوڵڵا یعنی دەژی گوت و بۆ یەکگەفەل سەر مرۆڤایەتی سەر جیهانê hemiyê tu bawer dikey ku civaka navnetewî dîsan ew jî wê dengê xwe zêdetir bilind bikin niha herişên ku têne kirin tenêş aliyê Amerîka û İsraîlê vene gelo civaka navnetewî Ewropî çima bêdengin tu bêjî ku netewên yekbûyî wê biryareke taybet derbarê vê yekê derbixe yan jî Ewropî wê bêne deng li ser vê meselê. مقابل نتوین یەکگرتی دوان ساڵên davîn de yani bi kêmî divan 20 salên davîn de bêdeng bûye li hember ew zulm û zor û cinayetên ku rejîmên ve ku Komara Îslamî di cîhanê de dikin. Yani rê de em vê ji bîr nekin ku netewên yekgirtê rê da ku nûnereke Komara Îslamî bibe bi rêveberê konseya mafê mirov e. Yani heta vê astê گیم کردیا ji asta berpirsiyatiya xwe li hember demokrasiyê li hember mafê mirov li hember cîhanê li hember mirovatiyê. Lewma jî netewên yekgirtî mixabin bandorek xwe nîne tesîreke li ser siyaseta cîhanê nîne û biryarê wê jî heya niha tiştek nebûye yani biryareke wisa nedaye ku em bêjin ew biryara dikare bingehek be bona vebûneke demokratî bona piştgirîkirin ji xelkên Îranê bona şermezarkirina cinayetên rejîma Komara Îslamî divan çend salên derbas bûye û niha Komara Îslamî her roj êrişî ser başûrê Kurdistanê dike ser hikûmeta herêm dike hikûmeta herêm qet agiyeke şer nebûye qet rê xweş nekiriye zemîne xweş nekiriye ku axa herêmê li hember Îranê bê bikaranîne netewê yekgir di heriyan li hember wê bêdeng bûye. Komara Îslamî êrişî ser Kuwêtê dike Emarat dike Qeter dike Erebistana Siûdî dike di demekê de ku ew welatan e hemû di şer de kêmzê de bêalîne yani êrişî tev li şer dijî Komara Îslamî nebûne lê civaka navnetewî û netewê yekgirtî li hember wê bêdeng bûye. Ewropa mixabin gelek muhafizekariyê dike yani gelek muhafizekariyê dike bi awayek konservatîv siyasetê pêş vedibe kêmzê de hema bi awayekê helbêst dikire ku helbêstan li ser xêra Komara Îslamî be yani wekû meşruiyetê bi nehebûna Komara Îslamî ew siyasetekê cê rexneya ez hêvî dikin ku Ewropa rojek li rojan li xwe vegere û hind pîvanên xwe biguhire bo danistandina li gel Îranê û bi awayekî ciddî li hember Komara Îslamî helbêst Ergirêdaya xivnata kek Abdullah îro serokê Amerîka serok Donald Trump bank li civaka navnetewî welatên din kir ku hewl bidin tengava Hormuzê kontrol bikin eger navê Îran dîsan zordariyê karbîne wê abûriya navnetewî têk biçe herkes dizane ku tengava Hormuzê niha weke rehîne destê Îranê de hatiye girtin û bandora rast ser abûriya hemî cîhanê dike. Ew binêrina ew tiştek cî de bû dibêje yani eger berjemendiyê ve di tehlikê de ne di xeteriyê de ne eger bi enerjî zêde hemû berin biparêzin yani tiştekî meqûl e ne tiştekek ku zêde ye dibêje ji ber çi ez şerê ve bikim berim xwe şerê xwe bikim berim bixwe wê evlekariya xwe û çavkaniya xwe ya enerjiyê biparêzin ev tiştek di cî de ye û ez bawerim di pêşerojê de yani eger ew rewş berdewam be û Îran berdewam be li daxistina geviya Hormuz mecbûrin welatê din destberdanê bikin ji ber ku bi vî awayî nameşe niha krîza enerjiyê li asta cîhanê sada 20 zêde bûye disa berdewam be heya 20 roj ne 30 roj din ihtimala heta sada 30 sada 40 here serê eger bi vî awayî be bêguman welatên heta welatên veke Çîn veke Hind ji xwe Pakistan girêdayê bi awayekî danistandinê dike bi Îranê re hind imtiyaz wergirtine lê welatên wekû Çîn û Hindê mecbûrin tiştekê bikin eger bi vî awayî nebe nikarin yani nikarin çavkaniya xwe ya enerjiyê hebûna xwe biparêzin ber hindê jî dibe tiştek bêkirin de hemû bi hindê ve girêdayê ku ew şer heya kengê berdewam be nîşanê hindê hene ku ew şer heya yani demekî zêde neçêşe. Belê kek Abdullah pirsameya dawî dêl ser navxweya Îranê û hevgirtina şeş partiyên Kurdî be û pêkhateyên li Îranê aya ev pêhengavên ku weke Kurdan şeş partî hevgirtin û pêkhateyên din yên Îranê hewldanan bidin ku
نافخۆیە ئیرانێ وەکە سەرهلدانێ وەکە هەوڵدانش بوو نەهشت ناوێ ڕژێمێ تو چاوە دبینی زانی که سیاست و شیانه ایران یا ارشبدیه شکستیه ایران نکاره ایرش سربالاتان بکه ایران نکاره وکه جاران بو اسرائیل بو امریکای بو هواپیمانه من تهلیکه یک جدی به لیش شیانه ایران یا بو سرکت کردن و کشتن خلقی مخابن هل سرجی خواه لو ماجی احتمال سرهلدانك لهم برژیم تنه لکردستان لبلوچستان للاهواز و لآذربایجان به هنده و گریدایی کوی روش لتهران شوا پیش بهره یه روش رژیم بخواد شوا پیش بهره رژیم نه و کوی هر شک برینداره و به هر آوایی حول داده لهم بر خلقی بسکره بری چند روزا گهلی بو مدید کن نه هن چطه هشت شعبی شونه ایرانه رژیم کمار اسلامی او برنه هواره خواه نوخوای ولات او هزن کو زیاده ایدئولوژی گریدای سیستمینه او برنه نوا جواکی و نوا کولانان دیگرین بونه کو خلکی بترسین به هندجی نها دروشانه ها دستر هلدانک لهم بر رژیم به مبستا البشان سیستم احتمالا نفخه کی گلک زیاده بو خلکی لپای خو بهله یعنی خلکی یک جار زور بکشتنه بر هندجی هرتش گریدای هندی کو قدر شرعی بر بکو هره امریکا و اسرائیل حتی کو آمادن کو سرون و سرکرده رژیم و قواره رژیم باوره که بحرفینن کو خلق ایدی نترسو بکار برابر سر لنگان حیانه ها او قواره رژیم او